Znači, kak ste vidjeli na vožnji, na pol staze skočilo mi je crijevo. Bok ekipa, trčat ću gol ako Matija ide 1.55, jel tak? Po boksu. Tak je, da. Znači, ispred mene Honda TCR, znači i30N TCR. Bok ekipa i dobrodošli u još jedan vlog. Evo, 4.30 je ujutro, petak. Krećemo lagano za Skradin. Javim se kad stignemo dolje. Ekipa, držite fige, vidimo se. Bok. Bok ekipa, evo malo sam se razbudil pa da se javim ovoga. Lagano smo krenuli, nalazimo se u Sesvetama, stali smo da se kupimo nekaj za piti, za doručak nekaj i evo čeka nas nekih 350 km još do Skradina, lijepo laganim tempom. Nadam se da nas bu poslužilo dobro vrijeme, piše za nedjelju neka kiša, ne znam, ja auto transportiram na kišnim gumama, zato jer mi je puno lakše s njima paradirati nego sa slikovima. Kaj da vam velim, nadam se da kiša ne bu propastila jedan jako dobar vikend. A kaj bude, bude, za sve budu isti uvjeti. Tako da evo, ne bom više ništa snimal dok ne dođem dolje, javim se iz Skradina i ljudi, vidimo se. Znači, prvo moramo napraviti tehnički pregled, kompletan, verifikaciju i onda bomo se išli malo voziti po stazi da vidimo kak je to dole. Bok. Bok ekipa, evo nas napokon na Skradinu. Boks bolje nismo mogli ovoga poželjeti, imamo prirodni hlad od drva. Hvala Sandi kaj si nam to omogućil. Tu smo sa Sandijem, moj stari kolega iz Formule Driver. Sad smo pod navodnike brdaši. I kaj da vam velim, ovo tu je ludo, znači auti, boli glava, budem vam malo posnimal kako to izgleda, ali idemo se prvo prepelati sa jednom Alficom ovoga po stazi da vidim opće nagib staze, brijek i tak to. I ništa, posnimam, javim, tu smo 3 dana, mislim da bude sadržaj, mislim da bude ovaj vlog podulji, tako da stay tuned, uzmite kokice, Coca-Colu i ljudi, vidimo se. Bok ekipa, evo nas u jednoj ljutoj Alfi. 3.0 atmosferskih konja, ne bomo rekli koliko. Učimo se stazu i mogu vam reći da ovo kaj vidim sad i onboardovi kojima sam učil na YouTube nemaju baš veze s vezom. Za ovo i baš zatvaraju grdo i veselim se treningu da probam. Ne znam, ovak mi je sad to dosta teško jer ne osjetim grip, ali evo, ne znam kaj da velim. Zvuk, brutala. Bog te, dragi. Ali ima gripa asfalt ovo. Čekaj, imamo to gore Nankang. Ejakvi. Gibamo prema tam, idemo malo aute prvo pogledati. Ekipa, idemo posnimati malo aute, da vidite kaj se sve tu nalazi. Krenući od Alfe s kojom smo se vozili. I moje jurilice. Evo, sad vam idem posnimati, znači točno me sramota. Vidimo se. Ej! Izlizat ćete novi livery koji je jeben by the way. Nećemo.
Mora sjat u punom sjaju. Daj da te pozdravim bar. Ljudi, Marina ko ne prati, Marino Poropat dole bude. Sa novim liverijom. Bude gore. Show. Gore. Evo Kiva da vam pokažem smještaj. Kuhinja. Kupatilo lijepo. Ko mali dnevni. I spavaće. Eto, jako sam zadovoljan sa smještajem zato jer mi je fakat blizu boksa, imam minutu s romobilom i top je, mogu imati tu hladnu pijaču i sve, mogu si dojti svim suširati bilo kad je to. Ništa, idemo se presvući u kupaće i idemo probati malo kakvo je more, voda ili kaj već to je. Bok ekipa, evo prije trka malo uživancije. Mogu reći da mi je Skradin sad stvarno jedna od omiljenijih lokacija, zato jer je sve jako blizu, sve je prihvatljivo i cjenovno i baš je top simpatično mjesto. Evo nas na jednoj od plažica. Naime, nije more, niti nije, ne znam uopće kaj je to. Neka i polu more, polu jezero, jer onak je srednje slano. Ali sve u svemu, malo je premrzlo da bi se hitil, ali ovak nogice si mogu rashladiti. Eto ništa, idemo malo uživat, pa se idemo voziti s autom i učiti se još stazu i imao sam neke probleme na tehničkom, nisam imao dobro pričvršćeni vatrogasni aparat i još neku sitnicu, pa čekam sad Neneka Damariju da mi to dofura i da si to pričvrstim, tako da sam sutra na startu spreman. I ništa, eto, javim se dalje dok bude neke zanimljivoga. Čujemo se. Jutro ekipa, dobrodošli u trening day. Snimao vam budem sad put od apartmana do boksa. Idemo.
Jutro! Ste spali? Top. Mir, tišina. Ja. Evo ljudi, tu smo. Idemo složiti čator, idemo pripremiti gume, idemo pripremiti sve. Trening je uskoro. Evo ekipa da posnimam naš boks još jedan put kako izgleda. Znači napravili smo si od iza nekakvi stol. To je od Filipa tata bio glavni zaduženi. Evo izvadio sam si vam sve stvari jer se moram pomalo obući. Znači homologirane čarape, duge gaće, majica, potkapa, rukavice, patike, kaciga, Hans, znači sve kako treba biti. Filip je već spreman. Sandi, joj, oprosti. A isti su. Koliko vas ljudi mijenja? Pa, često nas menjaju. Ajde, onda bi oprošteno. Hondurina je spremna. Ili Hondusina. Jedan 6 VTI. Olakšani do bola. Top. Prvi je put njemu i prvi je put meni. Tako da držite fige da to dobro uspije sve. Ništa, idem se oblačiti i mislim da sljedeći snimak bude GoPro u autu. Vidimo se.
cilju nakon prvog treninga. Snimam s mobitelom zato jer mi je GoPro gore prišrafan za roll bar. Znači kak ste vidjeli na vožnji, na pol staze skočilo mi je crijevo. Tu dole ga morate vidjeti. Vidite, skočilo mi je crijevo jer sam bez snage, bez tlaka u turbu, tako da idemo sad u box to popraviti. Znači gore sam zadnju trećinu staze se vozil lagano, tek toliko da dođem do cilja, ali auto ide jako, zadovoljan sam i s gripom i sa svim. Malo sam sprobal prva 3 zavoja da vidim uopće trakciju i da se malo naviknem na novi setup. Jako sam zadovoljan kako se to ponaša, tako da sad mislim da idemo drugi trening jače da vidimo da li bude to sve izdržalo. Evo ljudi, 2 sata do drugog treninga. Tata popravlja cijev. Tako da, ostali smo bez snage i to je to. Idemo popraviti auto i probati složiti drugi trening malo brže. Bok ekipa, evo GoPro mi je na stalku. Kada vam velim, prošao mi je trening. Prvi službeni. U 2 navrata sam se izgubil na stazi skroz, znači nisam znao di sam pa je bilo dosta grešaka. To je i vrijeme pokazalo 2.04, zadao sam se ispod 2, tako da drugi trening idemo probati to stisnuti ispod 2 i s tim bi bil zadovoljan pred sutrašnju utrku, pa bomo vidjeli. Ništa, fingers cross, vidimo se dolje, idem nazad do boksa, idemo pogledati auto, crijevo je izdržalo i niš, čujemo se, vidimo se, evo zvoni mi telefon stalno, tako da vidimo se.
ekipa, evo nas u cilju za današnji dan, to bude to. Znači odvozili smo jedan neslužbeni i 2 službena treninga. Vidjeli ste sad drugi trening on board, da je bila kišica, bilo je dosta kapljica na šajbi, to odmah utječe na glavu, ne moram vam to uopće opisati, to baš trebate probati. Tako da smo jurili koliko je dozvolilo vrijeme i auto i mozak i sve. Mislio sam da bude vrijeme lošije nego prvi lauf, ali ipak smo skinuli sekundu cijela 8, znači odvozili smo niskih 2.03. Zadatak neki koji sam si zadao je ispod 2 minute voziti trku, znači ono kaj je sutra je glavno, sutra su trke, znači bil bi sretan da probam skinuti se ispod 2. Auto za sada dobro radi, ali još se malo mučim s mjenjačem, ne znam kad kočit, ne znam di šaltat nižu, di šaltat višu i tak dalje. Pa u nekim dionicama vidite da mi je auto ostao mrtav, ali sve u svemu, evo zadovoljan sam kaj auto funkcionira i kaj smo završili današnji dan uspješno. Ništa, evo, kišica lagano pristaje, formule su sve došle, tako da evo budemo vam posnimali još tu prizor iz cilja i idem se pomalo spustiti dole u boks, idem pod tuš, idem se najest i mislim da si idem leć i pogledat sve onboardove, vidjeti gdje još mogu kaj dobit, di da se drugčije pozicioniram na stazi, znači idem naučiti stazu još bolje, zato jer ovo kaj učimo preko YouTube-a i kad dođemo s njim to je nebo i zemlja razlika. Ništa. Evo ga, oko Ibice, Civic Type R TCR i 30N TCR, znači strašni auti. Naša Ibiza, pa onda Kadet, ne znam, neki bolesni, pa onda Cupra, Leon, TCR, pa Golf GTI TCR, pa ne znam, Audi RS3 TCR, pa da dalje ne nabrajam, znači tu oko mene su stvarno auti brutalni i stvarno mi je izuzetna čast i zadovoljstvo nakon svega. Znači, da vas podsjetim, situacija prije 3 mjeseca je bila da nisam mogao praktički hodati ni sjediti, a kamoli voziti, tako da ovaj nastup tu mi je ono iz emotivne strane jako drag i evo, drago mi je da sam dio ovih ljudi, ove ekipe i ništa, idemo stisnut palce i idemo sutra to odraditi kako se spada. Ljudi, vidimo se ujutro. Bok. Znaš kaj trebaš reći? Znaš kaj trebaš reći? Da, bok ekipa, čuješ? Čuješ? Daj. Bok ekipa, trčat ću gol ako Matija ide 1.55, jel tak? Po boksu. Tak je, da. Ali Matija ne bojiš, ili 1.55 pa ono. 1.59, 58. 58 ide sigurno. Bok ekipa, kaj da vam velim, osim da je danas race day. Sad je 10 do 9. Niko! Oho! Pa di si legendo? Evo si Bok, pa nema te jebote. Ne mogu da 2 mjesta. Sad ću, ajde. Evo, Niko Pulić. Kaj da vam velim, race day je za... Show kreće za pol sata, ja startam negdje za sat, nadam se da bom uspio složiti nekakvu vožnju bez problema sa šaltanjem. Auto se ponaša super, treba samo malo više sigurnosti jer nesiguran sam kad mi je kompletno novi setup, znači em je auto puno brži, em taj mjenjač, znači sve mi je to novo i ovo mi je stvarno jedan pravi trening, tako da evo, jedva čekam da počne. Dobro se osjećam i to je najbitnije. Svi rade, znači tu je more ljudi, more auti. Evo vidim da je čak i Hercu palilo auto, imali je jučer puno problema imali s autom, rastavili su jučer kompletno cijeli motor, cijeli auto izvadili van, rail su zavarili. Bude to! Ali nema predaje, nikad nema predaje, znači veli da je 5 ljudi radilo na autu cijeli dan bez prestanka, strašno nešto, znači baš je bilo jako puno problema, dosta je bilo odustajanja i tako da
držim svima fige da se ti bolje plasiraju. Zagrijavanje mjenjača. Malo da napravim tur tu po boksu. Po ovoj strani još nisam išao, pa čisto da vidite kaj se sve tu događa. Uglavnom, idem se obući u sve to jer treba mi stvarno jedno vrijeme da to sve navučem na sebe. I to je to. Vidimo se na onboardu prve vožnje. Kaj šefe? A ja, stislo je! Stislo je! Hello, brother. Skidani kilometri. Poreklo nepoznato. Bile v poplavi, pošto nema tapeciranja nigde. Zakaj to odmatje za auto? Lao. Pa nema ničega, ene plastike, evo te. Ni volona ovog tema. Čudo. Čelove gume. Ni ripne više nema. Rđave brenze.
dobio sam dozvolu da prvi put u životu sjednem u pravi TCR auto. Znači, ispred mene Honda TCR, znači i30N TCR. Znači, show, znači ja ne znam uopće kako on tu treba fakat voziti. To se baš vidi da je auto za krug po meni namijenjeno prvo, jer ono jako mi je sve daleko, vidokrug mi je ono, nema ga, ali ovo tu je onak pedal box dolje, znači može kočiti s lijevom, show. Gledi su mu ovi, what? A ne, to mu je ovaj zrak kad ga digne auto u zrak, znači kad dođe u box spoji se na zrak, iz dole ispuca noge i cijeli auto se digne u zrak, znači ne mora koristiti dizalicu. Rezervar, GoPro, strašan auto. Strašan auto.
Bok ljudi, evo nas ponovo u garaži. Kaj da vam kažem, sad kad su se malo slegli dojmovi, znači u nedjelju smo fakat bili na večer izmoreni i još sam onda poslije vlekel tu prikolicu doma 6 sati, znači dok smo došli doma bilo je već, ne znam, 3 ujutro i legao sam si i praktički sam bil mrtav dan i pol. Kaj se tiče utrke, velim, bila je po meni najbolje organizirana utrka na kojoj sam ikad sudjeloval, ne samo to, nego svi ti ljudi iz svih tih država, svi ti auti, svi ti gledatelji, to je dalo jedan poseban čar tom cijelom eventu. Čestitam svim ljudima, to jest svim dečkima koji su završili. Žal mi je svih baš jako koji su imali probleme, koji su radili cijele noći da osposobe aute, koji su imali izljetanja i tak dalje. Znači to je neke kaj jednostavno ne bih htjel da se meni dogodi i mislim da je to stvarno baš da ti pukne srce dok onak ideš nekam daleko, pripremaš se za neke želiš i tak dalje i onda dođeš na event i stane ti auto ili napraviš neku fatalnu pogrešku koja te košta izljetanja ili nečega. Da stavimo sad to na stranu, generalno ja sam si zadal neko vrijeme ispod 2 minute, to sam otpeljal, ali kak ste vidjeli na onboardovima, pogotovo na drugom di sam full brzinu, ne znam, i imalo neke dosta poveće greške, da sam mogao komotno otpelat 56-55. Prvi put sam bil na stazi, prvi put sam vozil ovaj auto, tako da nisam imao niti baš velikog povjerenja u sam auto. Znači auto smo složili dan prije trke, treba sad to sve malo preleći, evo već ga sad kontroliramo da vidimo da li se kaj otpustilo, da li kaj puklo na novo, pukli je jedan nosač auspuha, znači sve se rasklimalo i tako dalje. Tako da sad treba biti jedan proces učenja kroz ovu sezonu di budem ja savladal auto maksimalno, a iduće godine kad dojdem na Skradin već budem upoznati i sa krajolikom, i sa stazom, i sa gripom, i sa svim. Tako da budemo sigurno bolje napali i bolje vrijeme ostvarili, to obećajem. A kaj se tiče svega ostalog, znači kaj se tiče setupa samog auta, znači top, treba se malo poigrati sa mapom, sa tim boostom. Gume su odradile top posao, znači špera, mjenjač, top, velim, treba se naučiti šaltati. Malo sam pogledal sa dečkima svoj onboard i najveći problem je tu kaj taj dog box se onak mora šaltati jako odlučno, znači mora ga se baš gurati onak brutalno u brzine bez razmišljanja, a ja ga još uvijek šaltam ko normalni auto ili ko autobusa. Na dog boxu vi nemate feeling da li je auto ušel u brzinu ili nije ušel u brzinu, znači treba ga onak našpanati, držati našpanatoga, bez kuplunga malo otpustiti gas i trznuti ga u brzinu, ne da bi on pravilno zahvatil. Auto puca od snage, nadam se da ne bude nikakvih kvarova kroz sezonu, pa onda budemo na kraju sezone zakovali motor, tako da smo sigurniji. I evo, kaj da vam velim, ovo je fakat bil dugi vlog i nadam se da ste uživali, probao sam vam prikazati kako to izgleda, znači koliko sam uspjel snimiti sam snimil. Bilo bi bolje da je neko s menom i da snima cijelo vrijeme. Luka je uskočila, evo, kak ste vidjeli, par kadrova u nedjelju. I ništa, evo, ako ste ostali u vlogu do tut, lupite like, lupite subscribe, idemo dalje. Znači, imamo sad sljedeći vlog, ne znam da li bude sljedeći ili bude za 2, ali uglavnom slažemo još jednu Ibicu, znači 4. na setup od 300 plus konja.
koju vozi Luka. On se natječe u prelogu, u subotu u slalomu, tako da mu treba auto složiti ovaj tjedan. Evo, znači još imam 3 dana da složim gore intercooler i izmapiram auto i sve to kaj treba. Sigurno bude jedan vlog o školi vožnje, di Cimerona u Yarisu GR pripremamo isto sa slalom i prva upoznavanja opće sa motoršportom, utrkivanjem, utrkama, znači ide na tehničku disciplinu. I za 2 tjedna ide opet vlog Buzet, znači di vozimo Formulu Driver, di se budemo fakat jako našaltali jer tamo imamo šikane i budemo se dalje učili voziti auto i čeka nas fakat dosta toga kroz sezonu, pa je brdo sljeme, pa znači ima baš toga sadržaja, mogli bi snimati svaki dan koliko se toga događa, ali evo, kad uhvatim vremena neke snimim i nadam se da me budete podržali i niš ljudi, zapratite na Instaću, lupite like, lupite subscribe, ja idem dalje šljakat i hvala vam još jedan put ako ste odgledali do tut, fakat, evo, zbog vas snimam i dalje. Ljudi, čujemo se, bok.